wiye bremu ana ye pay so enya wiye bre because onipa wu a ana na wiye aba me be se me busa so aso edi for ho lady edi for ho pa edi for kan tete edi for no ena mre ye pay so bi ho se kura no kura ye den kura che tete no wo ye so wo ye ho kan ena na adentina ena mre mu ena ma ya ba ye pese ye se nyame di for ana di for obi bia na wo besi su bia no ye won konfo a ye betena se na ye go ne hopo na ya se wo se di for o dia papa wo ne ye nko me da wase lady me pa cho me da se ye kasa di for a lady edi for ho pa edi for ho pa eso se Ghana show o man bia first letter na bi animo no ejira wo ma bibi o wow o se Ghana ye wo GHA. What you say? Jimmy Drama gift. So you can Ghana, we are gifters. Okay. Ghana for what you be a nodding. I am telling you, social globe no ewi ase no awo. Ewi ase no Ghana na Britain. And a check ewi ase mo nti Ghana ya da wi ase mfimfin. Okay. And no wonder say kwasi bo make say if you want to come to Africa, Ghana is the gateway to Africa. Wow. See, I say, ahini. Baby, it's me project ahini power man yefe. Ghana and Britain. Okay. What you say? Ghana and Britain. Ahini be ahini. They come baby ahini na yefe pa Ghana. I'm telling you. Okay. And to Ghana we are gifters. And to ladies, what be say before pa. Obi catch us say before ni wa na onim de oka. Enti bi for ho na ti say bi for ho dentina ena ye mai so ana ye pen so ye timi kasa kire di for na so ye kasa tie di for enso bibi ansi adentia lady me pa cha me da se me da se so bi sa me adi for ho asem a okay na ka me say ena adi for bi enye o nyina adi for ni bi adi otwa bi ampon hwamo adenti oh yes ya bi otwa bi ampohwamo pa the reason being that they say ya ka di for na odi for bia gira ho say obi e waka nyankopɔ tiri mo pɔ okay nyame pese wakasa di for bia gira ho so nyame da uboni okay efese wokɔ ahemfie na so ɔhene pese wakasa ɔmfa nsoma ahenkwa ɛna ɔnsoma kyea me na mo ɔsoma gongo meter bita na ya ka de oboda wuro enti odifo bi nyankopɔ da uboni okay efisa ono woye nyankopɔ kyea me what you say sorry odifo bi nyankopɔ kyea me sorry sawurade kasa odifo no woye dai obie so ete odasani ema adasama ete ase yo adasama te ase de a ene me sande odifo line no asama ubiem odifo line ni eje 0553 011 926 odifo sikadwa ni line no me da se ye ko papa nche papa let me pacho me da se tie ni ye odifo bi nyankopon ne kyea me sawurade kasa o kyea me no edai obie so sawko ahimfie se ya wohene bi oya hempon bi ankasa nche nipa direct o kasa de se ne di ne kyea me so na kyea me na interpreti asem no wohene ne kae na so nso person no wohene ne kasa age so si sa kyea me no so ansa na nso akasa ma ohene no nso ayedai ate anaso ohene yi ano okay enti odifo bi nyankopon kyea me na nowadays diama enipa bi atimi akasa tie adifo sem eye adifo nyuma yeye now adifo enyuma no ebinuma ma enyuma no bi atofom ebimu pagya ne yie ebimu so ma na atofom na dabia na me quotation wa me depa Isaiah chapter 59 verse number 14 ose na nokura hwiase wo badwam ama nkontompo edi ade okay what you say because last week nyina mejema ho me be 2 days bi ana 4 days bi msa last week na lady so be ya msa abrantie bi ba afidie so obeka nsem onsa na sadifo no fake and quack prophecy no and nipa dowon what you say one na wonye difo na mo de enkontompo ne nabraba ehye nkom no omu na didie safo no so wo somfo na kan say omu sponsors because entro no omu die nti e mankrofo ne beje won ho
what you say wo hu ntwanto na aka asem todo no ya be ma koma de wo ne senti enne kwak no meka kwaka na chese eye fake fo no o mutimi ba bonten mo what you say because onya sika ni free enti sabaso oto airtime a oto ne boburu ja wo be hu ne ha no wo ne ha no wo ne ha enne nso enkontompo spread more than enokore okay what you say enti ebinumu ye ne yie ena ebimu nso se no papa na se no adi for ho dia papa fa ye wram ye bre ni nti pesa wo de wram nti me pa cho me da se ya ka difo a lady said difo ni mamu a bible no kro aka o se o man bia ni so ade hunu ni mo no sa ma na ye dai ahwe ase enti wo man me se ni so ade hunu ni mo a o ma na hwe ase minima difo bia o mu wo Ghana especially Kumase yo mu ye difo kan what you say metimi abo difo bidin odifo bi te say odifo jewa edu what you say papa yi jewa edu wo ye obi a wo shan kom ma otimu say ampa enkom say enye nkom say ne nkom say postdated prophecy no your postdated prophecies wo ene wo instant prophecy enkom say bebre wo papa ya hye ma mekasa ama no na mo mi gira mi din so de aka asem keke what you say mo obi nyima no nsi bone papa we enkom say eye direct enkom say bi o ka bi edai ebem we mu ne afa modifo na ebirim so ho a otimi hye nkom etisi anu asa ba kire no a ebe de wa ba be pa chew ha ya wo book mu nkom chefo what you say ebi mo kra se nyame kasa on kasa ma wo ntro nyame o kasa kire difo o kasa kire wadwen enti o kire me wadwen wo fo untimi ni kire me ma ne nyeye okay o kire me bi adwen mu da ho what you say asem bi odoma nkoma ba ka kire obi ya no se di 1000 years na da so ti ase obi ba won kire se otimi ka sa asem na kire no enti difo ekuta big memory okuta big gig what you say enti wo ka asem no wo ka de nyame aka won ka de nipa aka enti adifo akese pa o wi ase ene wo kwakefo no na se na meka no kwak na ma ana menka ne fake obi won te kwak na se fake fo ne doso what you say yan shan kom ntwero ngu bukum enredi anya bible no abekenkan Habakuk kan se dabi nyame anu asem ba direct epie fum egu fom a uti sampa asem we de efiri nyankopon na hiniem na bae na wonim lady sese yakwa difo no so dia dia meka ne se ye wadi futuro do ewo ho na enade enti ameka se adifo ne bi amma nyankopon sese fom nyina ne se sese me hwe level adifo ne de adifo sam ekono a ayatan ebede na mpevu we amma nipa nsori engansi adifo sam because me se be adifo lady na obi afa me picture de akoto social media edi matem na mantini amatumi a wode me ye adwuma na anya biribia na se me yusu omani mu police dia me nka difo ho lady me pa chote de me che ase se me yusu police a me last time me be ka se me wa se na do woni me na kufo do mfre me Dr. Dampale ya wo ye Ghana's IGP won frɛ me nka prosifo ho what you say wo chime na me se me police ni a ya de me ko gira mra no na se me ni proof bi a che se me police a me pato se de mbetum by some ye D4 dia me D4 some na ye de akasa enti so obi di watam na so ko use police against that person a ebe pevuwe ama nkora na sore didi atam da bia papa sa wo ka ne sanso a obi ti fie o we segu ma adwenem se one wonya adwene ni sentira efrisa nipa na kasa tia adifusama ya wo man ni mu mra ewo ho enti emra no na nipa ne be use against D4 no enti sa ana against nipa no enti sa wo ka kira me se woni police eni yidia na obi otifie nso anti ase e wo sa kwan ne so lede me pa cho me da ase o ma bia wo mra na ya anti ase se nya nne na mra baaye okay mra baaye che during the days of Moses munyira na mra ye dan na wo ho what you say me can say once upon a time in the Bible Numbers Moses wo nua baby ne afa ne Miriam okay na Miriam Moses wo koye Miriam ohi Emma Miriam
Miriam insati nipa ebisa nipa di Moses achi sai enti so Onyankopɔn pɛ so ɔkasa Moses nko nipa ɔkasa fa ne mu na yɛn de onyu so yɛ bia na okay ɔkasa asɛm no Bible say na no ansi ɛna kwata bɛyɛ dai ɛbɛbɔ no wow na Moses nanim butu fam asufra Awurade sɛ Awurade adai na Awurade kɔ hye Miriam ka kyerɛ sɛ mefrɛ Moses no na ogyina hɔ what you say why a sign of caution the entire maker said di for na di Nyankopɔn hwamonie obi kasa ti Moses wono ani nua ba o Awurade ma akwata bɛyɛ de begu no Moses pa Nyankopɔn kyerɛ Awurade sɛ mintie gye ma twena so ansa etu okai sɛ munyi Miriam ankoto kronachi krone ban nachi so 7 days ansa na mo de na ba aba bedu Moses de na ba nipam kwata ne gu Miriam for 7 days when you found heavy prophetic wow what you say wow during the days of Elisha tienire opani bi fi Syria memu ba Israel no yare kwata ne fa no Naaman wa yare kwata na opani ba ye no obesi odifo Elisha so Elisha mpie wakaso onkoto so bonte Jordan mu emprenson na nsa ne besa ba opani ne ba no okuta akyede bebre okuta sika okuta ahode bebre Elisha se Awurade nhye me saa entime nye hwe sana na kodo odi na tie fa ne Gazi ani brefo abrante ni pesika dodo entibra na ma hoto no Elisha anye hwe opani ne ko no Gazi shada edi papa na chi ko ka kire ne se mewura odifo na soma me se memra meka nche o se wutu a wo ko kuro mu na onya hoho enti eniema nka de bra no se memra maje na ofa soma hoho no Gazi de wa fa nkoma odifo no ode kosie na bra Gazi ba ye no a Elisha de na ni hu na obisa ne se wo ko he fa o se mewura na wo fikira ya wo se bra wo ko je ne ma na me hohom di wachi enti kwata na ni pande ba ne kwata ne mayaw wow ampani ampasa kwata ne begu hwan e begu Gazi e de hu se this is called heavy prophetic wow what you say wow during the days of the same Elisha Bible say Elisha call people so and I say ofifi ofro people enkwara ma kuma ko 42 Bible boa meboa enkwara ni huru odifo no wo mo huru tumi no ode odifo no ya adwuma no nipa ntie ne ye odifo no mo atake no wo mo ka kokurati pa foro bra because sabra na Elisha no oba kokura wow eno mo de ne kokura se mo huru no wo mo kasa ntie nyame na mo kasa tie odifo no akokurati pa foro bra Bible say Elisha twa na ne hwe nkora no osisisire free wura mmawe mo ampani ampa say emu asisire free wura mbawe nkora 42 this is called heavy prophetic it lady the American say so obi gira wo so edifo a difo bi akuta ne ma mienu difo bi are very powerful and dangerous ukuta positive and negative what you say so obi ha wadwene a wotimi insight ana so wotimi ma hohom ko hanipa no afra enye police na me pacho police na frame sa police ni ana soja ni nya asemu a won odi na asem koda no papa o se de koda ban papa asema wo ka se akokrati pankwala ikoka ye sabre no na social media ni hot se ne ka wo ho ka ye betwetwe no sade ya twetwe na manama ka ye betwetwe ne pa enti sabre ne nko enenei enso generation ya ye wo mu eno so nko lady me man ka sense ebre bia wode eba okay sabre na social media ni ho na so mo ka cha na Bible mu okay enti se yagidi se sa samu isi dia me ka no based on dia omotwe ba Bible no what you say menyi ntum se nokore because se see na me ni ho na so ya fa ne se a story bi ya dey esi ye enti metime agina so dia ka asem se mi pa ne nsam American the same lie and one also ya dey no ogina so what you say enti sankora bi timi sorry ti odifo odifo bi na no wanfa bibi anka wo se esisire fi ewura mede emere mo sisire fi ewura mbe nkora na dia when you fe ne difo what you say lady memeti ai so obi ka sati am ya memenu ni asem wo pa hia me na bome na so do nsa ka me wo bome na sa won sa ntwe apawura wo ni pabiam na nya nyame na frɛ me
What you say? Me do say come instant so obodam. Dia baba madwin bi say anya obi say yo instant. Okay. When your friend say we are D4. Okay. Enti let the mama go to quotation bi. Zechariah chapter 2 verse 8. What say? Enmonyam ti na Awurade Nyankopɔn afra me no wasoma me. Wasoma me amanama o mafum Awurade nkyɛn. Enti onipa bi ɔde nsa bɛka me no. Eti sɛ de ɔde nsa ka Nyankopɔn ni kosua. What you say? Enti so ɔde nsa ka me. Eti sɛ de ɔde nsa ka Awurade ani kosua. Wo kan ka Zechariah chapter 2 verse 9 no a. Awurade si wonti me hwe me nsa. E de afa won na wo so de tie won so. Wow. Ma mo ma dane fonfa de ye. Tie bi o. Mama bi abobɔ badam. Mama bi anya nifra. Ebi benya asosiye. Ebi ba yare bi so bewu. This is called prophet. And this is called prophet dear. Meka ama onipa bi a wo TV hu ahye se ene dai ansama odifo ka no yamfa de suade bi wom ye tete social media edidi atembone ekeka nsam hu no bibi wo ho na nyame adifo nso e wo ho ji odifo line ni biem e wo mu se egu screen ne so de nanso ebia na wani hu na de ba me pese me de number no e ma ji odifo line no 0553-011-926 Odifo skadwa ne line no meda se papa yenko to aso lady tie ne ye se akase obi ye difo a difo ye no enye easy enye chese enye so obi sori ya no akotam tawo de agu no kon wo se me difo lady se wo de o me no nanam wo tie difo afra me wo mo pani papa ye srawo ye difo ye huna de ya pese obi ye ni maye na ma bisa se mo ye de na mo ye difo no do mu kan se na de o kan se ba ko mienu miensa de here se nipa na bo ne tirimko wonya kan se mo say kim na se nyame na aka nko de obenya ska didi wow wonya difu sam enti na ya na mani abre no what you say enti lady se aka so obi ye difu a obi o ye difu bi o te se electric wire okay what you say okay difu bi o te se electric wire rubber na kata ho tie ni ye se won hwe na ye mistake obeti be kun obeti so ayo ye Odifo bi a won hira esanso won no me. Okay. What you say? Okay. Enti say make a such a difo no. A difo wo man mu ebi nom, ebi ye adwuma papa. Ebi na boss of Penidi, Bishop Jewadu, me tu chama wa pa we. Tie ne ye. Lady, ya ka difo a. Ya a difo na ka say 3 offices. Ya difo bi o hyankom. Okay. On sayare. What you say? Ya difo hyankom. Nanso on sayare. Ena no kwa simple wo de mame dia wo metim se sia mame kan wo ebre ne nti ani wo difo bi a wo hye nkom nko a okay nanso on wo hye nkom nko a on sayare ani wo difo sayare nko a won hye nkom enti mame nyina tu yi so what you say enti so ko ba bi me metra nka ncho so difo bi ani obi body director eyaza no ebi ya real ebi so ye fake na fake in the doso what you say ebi ye real ebi ye fake enti mentimi ntina nka nche o say wo bi obe say bi ye fake never because me yebi wo ba metimi abodi metimi abokura wo frame metimi ka so mu asam aduane odi ye kura meka kire wo me pa meka me pa me nka what you say enti se me betre say wo bi de fake a ene na me so me de ba fo so man kwa yere ka asem bi kire me wo so odi fo so ba komu a nasa konfo ka kire no yonko konfo say wo koma komtora nasa no so no koma kompa na nya nokore efisa so anyi obi akomtoro na ani a wo so ya nye wa kompa na nya dai eni enti bible ne simu mani nyina mo nya dai enyini na kabre no obeyi de ye nyansa kasa what you say enti na madi ka ka cho say ye odi for papa ho eni wa di for fake nso ye dai e wo ho enti se wo nko hia papa no a entrance nkasa di for nyina nye edi for papa wom na ede so be hia papa no ena o hia papa no so a wunyi ni efisa ansa na be hia papa no no di ka hia fake no am ya juice ka bu kwase a enti ko hia papa na de wadwe che o nyina ne say o mu nyina the same na so na ntesa what you say enti lady the American no odifu use a policy for etiti nipa no o mu nyai papa na o kan sa epe bi atwa mu wa ha sei wo so wo be kan asem bi ama kirei wo ba be kan ho asem ya che wo ma wo be kan ho asem na no so eye die ntia because nyame na afra wa nyame na asoma ase kokan asem na adenti na wo be kan na wo wie ye no
wo san so ebeka asem foforo e wa kire lady me da se so ohini sa pro yaba obi tifi obeka se wo so beka bi ya che wo na wadan one no nipa ntie me ye we live in a civilized nation Oma we yatete yen what you say yatete yen we show 1970s from 1950s 60s 70s edeba enipa free 1950 edebesi 1970s no omu da so nko ena memfa ne sai yemfa 1984 no kura bi kakra bi nya de enka from 1990s edeba ne de oma na sai what you say yatete yen ti sa oka sabi na sabe wan kan yi a eso obo wachi what you say enti menya akoda manyire mebeka asam bi na asam beka nya asam na meka na betwa ntro mebeka mebepa ho achew achew pa na mepa ye ne lady so bi sam ya ma menyi mitimu adwemra de enti ya mepa achew ne mebo obidin me atake no what you say so obo obidin a na di gina so someone tag na mo nka say nkyira no a that means wo ya dai wa attack na personality what you say enti asam beka ne mebo obidin edin nti na boy no edin no o man we wo mra bi afa defamation of character okay enti so obo me din de ka asam no an ka asam o me boba ju so metimi am ya chew wan ka ne kwampa so metimi ejira so me ya dai e chew enti sa me be pa chew a na ye gu a me gu nipa no fin ni din na me boy nipa no din a me boy enu nti ma nwunu fin so obi tie sa message na ma nwunu nipa no fin mebeka some trodo now we live in a country whereby some men wo ba who say but Malika said or say emancipate yourself from the mental slavery yenye hu free enko asum ne mu say kwase broni nchiri nipa bio na mo friend say wara beba what you say da ben na broni awo ba no do ne ba to kwakuma anu da ebi sida and now say what for the first name eyetwidin ebi no ba bibini bi obawu bi a akwanto from na edi baba na dwuma e broni din no kwasem what you say enti sami mi konya sunsum bi tie ni yo mi kuta sunsum bi memmo bosom o ya highest bosom bi to say mete o maimu lady me enka no kure mete o maimu ya bosom bi afa na tie amframa what you say bosom bi to say tie amframa na me de ya dwuma eya me dey say me ka me ni party because me kokase me de tie amframa na ya dwuma say ya obi abedwane afim nchen wa asori kura begu o ma sorry by the begu what you say by broni ekofa sunsun bi by say fa no Angel Michael say mbo me ka say me Angel Michael na namo a obi anim say wo ye clean ba me kobo tie amframa wo ye me ankasa me diem wo ye me moja me at the moment am about here from up obi ka say akwa say wo de bosom na ya adwuma obi am pese obeba me papa ma me nkle me pa cho ye tie fidie so me so ye ntimi fa call no enti say ye wi a course na e ba ne doso ye wi a na mafre me pa cho me da say ye nko ne ntem ebre ne nti what you say enti no na me pese me kyeremu say adifu amaba sunsum ode mo ye adwuma no say ye wa bebre mu sunsum abone din mu obi hu say spirit wey na de me yadai ayi adwuma na eno powerful eno kura very powerful eno ma ye man no so ani me yadai ebe nyam okay enkosi da ba ne ebe bokosi broni dia ho dawuro ne asu ebeje de ato dem wow what you say enti eno nti na mbeka asasam de enti ya mbepa acho nyina ne say me bo nipa ne din okay edin na boy no a defamation of character okay na nya acho pa nya sa asam mbeka wo chi me nti na mbepa acho never nya noa what you say somebody for asama meka sa na nya nokura se nka me call court nka de metum no kwasem esansa nokura nti judge hwedi no se ba ma call ba bi what you say enti papa ba ma call ba bi dia me pese me busa se aso enti adifo aba mai mu anaba wias okay ya fa Ghana nya specific adifo a wo Ghana mu mai mu anom no enti ya wa adifo pa ho no ana enti se obi kasa omo ma wo musunsum anya adwuma na mom nipadua na eye adwuma papa enu nti na make cho say ye wo ebinim ho a omo anya menani magu ase okay spirit omo di adwuma no omo ni magu ase because omo manya me aketuwa bi what you say so obi ti abroche no otimi kasati ya me na some spirit ntimi nkwa abroche nkwache no a ene na nya ho papa ana me yuso wow what you say enti se wo kra honhom bia nipa no wasu agya kra utumi betimi akwa akwache lady me pa to one na num so asase so obi anom
One na home mframa. Obi ahome. Now awiabo a Ghana nko na awiabo. Dabi. Enti sanyame wo baabi ade a. Na se mekuta honhom de a. God is everywhere. Wo kasa tiam wo brochi a na ba chiwo mo say yes. Enti se di for bi ka kire me say obi adidi na tam nipa ne wo brochi enti wonti menya no hwe a. Say nipa no onye powerful. Wow. For me na ye de. Wow. Me de me wo records bebre. Wow. Na ewia so obi a one bre. Wow. What you say? Let the man cry attacking and destroying our prophets is a big no. The entire makers a big no. They say we live in a civilized country. So say oh my, I say year to ogum. What you say? Yeah, year to ogum. Any pan so any pabio. Akwara to make a set here penny anyhow. Okay. Social media na bano. Apevu many pay dini pattern. No. Or therefore be so now confirm picture and now confirm video about social media. So dinner tamoa. What do you mean? What person what you saying? What do you mean, Papa? And then the kwaso. What you say? And then the kwaso. And you want to sad nyambran some omunyai emwa because and some penny for fear one you need kasa ntia sa ne manoa. Say ya ne be ya I am telling you a better 50 years one share here. Penny to akorabo baba bo ni so. Wa hwe ni so pai. Wuni asembiaka because social media anti adie na ekoso this time encourage the paninfo atam obi tiri for obi picture no dey abatena no ogu ne hu fi no dey adidi ya nya ne saa what you say anti ame dey make satia anti akora bia na nipa bia wo ti social media na for paninfo ana say di for ko traffic dey sukodi on atam e big no just ane ma no emwa wo ye bre no aye papa se wo obi a wo be chia na wa chia na ye kobre na let me pa cho me da se e bre ne nti media no di for schedule me patch my number is 0553011926. We support good things and we condemn bad things. Adepa, ya appreciate it. Ade anya no ya ntontwene. Me patch me on social media and say YouTube so. Eye sikadwa nya me kase TV e wo YouTube. Eje nshraw. Enti okọ no ya subscribe video no na like na share na we o mia notification bell no so. Say be the video bi atuma sabeka bi eja nshraw eja nya okese mechi otumfo so man kwa ahene ba for asabre okuja wa esu mechi awo mewura medase ma chia me ba peni na akwasi ma chia me bekuma me soso an ma be sofom me bekuma na na akueska agudie eja nya okese eja nshraw mechia Abigail nso ni penu ya eja nya okese medase ene dwumadie no aye bre aye de nenso ye bre no esa nipa dodo akonwa ba akofo entena so enche eno ti ye de besia dwumadi a wo hweye eye tete Atinpon dwumadie mi a me di dwumadie chi a me da bia me ka kirewo me se edin no ye ba akope Lady Bex safufuro bi ka ho a eye fake edin no ye Lady Bex me chia onipa bi a woje bretena se hweye ne ye be se de ahyiamu eja ya adoma ochina me chia onipa bi a me ba nana akwasi me sa chia nipa